Lir. Sablir. Daban. Oh, di ngaji. Kengken. Nih mau kalangan paling lingah. Maksud sih? Mesti menek gunung bro. Bentar apa? Oh, di ngaji dong. Kini yen masyarakat semedon ini di Batu Widi. Kengken. Nyangro puja wali hido sesunan saling mengiriki di kayangan suci ramu ulun siwi. Ulun siwi. No. Ulun ngaraning sirah. Siwi ngaraning besik. Saja. Dini bejika bakal besik tongos jagat keramik Nih. Oh. Itu di motor. Subuh dini karyo dawanci ngedak linggih balik sumpah. Kengken. Kadi raso ujane sing bani tuon di keramita. Keto saken gumi Batu Widi sing bani tuon. Ujan sing bani tuon. Hari gitu. Karena pak encar labdo karyo sidaring don kengken karyo pangluwung kengken sih. Dojo hujan sing bani tuon. Kengken karpet sing bani atap. Oh. Dojo karpet sing bani atap. Kengken. Kalau penyor itu. Penyor nih luwet lempeng. Len lengkung penyor sih. Ini di rumah. Kepala desa. Bang Cinawan. Kayak dua. Oh. Tadi juga nih. Tadi Boduna sasarannya. Iya. Kengken caranya kayak tektek nih. Munyudan. Begini aja juga kenapa cepok. Yen sing matiang gamel pedalem Hari gitu. tukang upin suling Maksudnya. Konian sud karya unyu bujuh bungutnya dong. Kamu lo kecau. Kengken. Bujuh. Tapi luar biasa. Kumayan jangan puang. Kengken. Liunan sekan gongkin penonton. Ih, Bang Cinawang. Kengken. Satu banyak nih aja gini. Netek. Muani Netek. Melulu nok. Awak sih ngomong. Oh, bumean ngaturan ayah man, masih ngaturan ayah man sih gitu. Caleng tuni mau berpikir. Aneh sangat pikir sih. Baru masuk set. Nah, engken sejarah punya biu sebenarnya nih. Maksud sih? Ada punya buahnya liu saja. Iya. Padahal sing mesti akar. Sing misi akal maksud sih? Nak mulu kene cara diri. Sing iya. Tawan sini, Engken. ini mau menyerminkan Gumi Sakti kayak sih. Maksudnya? Punya gedang, bedur tuh kamang, nyak mendik. Oh, Jangan marah ngerti nih. Kengken. Ternyata perselingkuhan antara punyan gedang dan punyan biu jadilah taring. Oh, perselingkuhan taring ngajak penyor, terjadilah layangan gitu menguji nih. Awan sih mau betul. Oh, kenapa ada punyan biu? Karena Itu liu punyanya tuh. Adi, cing awak cing ngomong. Kenapa punya biu ane liu-liu buah ane yang ngon ini? Tahu sih kenapa? Kenapa? Mani nyak nasa kan langsung ngajengkan masyarakat deh. Oh gitu. Oh, iya. Makanya yen ci mai yen bong igel ke Batu Widi do ci ngabo sastro, do ngabo kedua kan. Bisa. Kepala desa luar biasa.